قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. العدة يعني عدة. العدة سببن ini سببن أسبابها سكيسان وفاة الزوج مطلقا. عدهن مكاني عدانه بang matay in lalahin mutlaqa. Hatinan sali dumatay in lalay dehelu amban kapag dambu asisya bakas niya binasahan kawin. Atawanen matay in lalamian taga-anda iya nakanak di kiriki. Nakanak pa ito sa amian may mag-8 tahon sa iyan. Kemon basta inalenan iyan elella sa ilian iyan wajib niya iddane. Ubos ine mian puas aman mawajib wa ini iddane lay yalzimuha al-ihdad. Agay wajib na sinin in ihdadin dumain idda yani pa inte pasalan away abang idda. Okay, bang iddatul wafah si kemone sali duen kabla dukhul dehelo man yene kapag dambua dumain maksud den dehelo man kapag dambua gawe bakas takawon sa gahaja kapag ano sa aminan kapag kaswa atawanin nakanak wajib subay mag-ihdad. Ine in ihdadin ambanan iyan in lelala idendele idahu ine sa suko pangaringari amban may pamulawan paghamot-hamot sa amyaan subay ho patenna si lumaan si daleman 4 bulan duk 10 kampatel lew 4 bulan duk pien 10 lew ine na man sa suko iyan pangabayaan iya sa amyaan o ibang sa kalahan halian na raw iyan gayro makajari paluwas-luwas ang bandumaan banggero ubos yan 4 bulanin duk 10 lew lay malingkanen sa waktu lew bang lihaja ni hajat ni gani akinakan ni painte sa amian us ni atrabaho ni iyan do pagaduan ni nagajihin makajari sa biqadri alhaja pos bilay mo ni plumaan ni si waktu sangem gayro sa makajari paluwas bisan sa ingge subay lain ho yan pahali si mian luma kamatian painte mian elani lay hatinan asa si luma de ubos ine naan si inin meke pa makajari paluwas mga sa lid darura bang asal ga niya mian sadili asal darurat at manamalan makamulan na bang paluwas daw naan sin makajari. Si kaduanen al-khalwa bizawja yan pa ito iddatul wafah si al-khalwa bizawja yan makapag khalwa kuwebe makapag tikul-tikul gay makapag duman siya makapag dambua anuhin pasal maglawla kibinili sumagwanan makapag bagat bilik ni al-khalwa pa alin sa gapi kapag dambua yan ay maksud magdambua ay karu katawhan bi al-khalwa bizawja yan aban mi asbab nin alhasil subero kapag mian kapag tambel bilik ni bisan piga bakas kapag kakan mang ibarat na magkakanin sabang dehelo man khalwa naan si ininen ga niya yene mian iddane gani iddane duman ko idda mamatay lay bisan pa dehelo amban yene sa amyaan kapag dambua de bakas jakinawin ni basta si inalenan andane iyan wajib si Yesu ay mag-ihdadin giro palos-los man lumalay iyan pa man syarain o si kadwen al-khalwa subay iyan makapagdambua pa inte do lalay kapag bagat bilik na raw siya pegbang iyan gaape bakas kapag bagat bilik pa ito sa amian ganiya yene mian iddane ganiya iddane inen si dumain matay hatinan tartanto si talak inen
si talak. Sikabdan Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, idha nakahtum al mu'minat, thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, fama lakum min iddatin ta'taddunaha. Ini menunjukkan si yani mian talak. Mangupama in kaamlay o kami abar iman, bangka makaanda yani dende may mu'minat, buti ni mana no bedehelo pe amban kapag dambua bi. Baka kam takaw yan sa dehelo pe man kapag bagat pa inte yani biliklay. Isba madhab ben Hanabila yani. Sa awang pa inte Safiyis bidukhul. Min qabli am tamassuhunna gani iddane. Ganiya yani iddane. Sabang puwas ni bila yung baniyan taga iddane. Miyaan hadya kapag tikul. Atawanin kapag bagat bilik. Si katello, alwat'u mutlaqan. Alwat'u mutlaqan. Asas bagas taosal. Salidu wat'u nikah. Si pulna amban pa inti si kawin lay. Taosal ni nandanin pagbuwa pa inti man pagkawin, okay. Ilian asal niya sinaba subay itaga idda. Atawanin wat'u haram. Waliyadu billah, upawa makapagzina niya masi iddani indendehin masi niya iddan so ipuas pa ito iddan may kinawin luon ke indendelay mangawinan ihin song iyan bakasawain magkasalain ataw sa dila man wajib subay no mag-idda puas man idda subay magtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala ala al-qawl ar-rajih si yan bisara babasagin si katallo subha atawanen taosal na in dende ilien ni subhani atinan taanda na in dendela yuhati pong tinaini ang bansusu nabuwa ga katauhan ni nanaan sinin taga idda pe kau ni pagwa bila ay makanak si alen anak ni pian sumagwa nen subay iyan magkanat ni siya pega pong tinaini naman radaa bang niya takawin magpong tinai amban iyan susu wajib suya pinagkanat siya. Usin anak nalay anak syar'i do. Pagka pa ito kinatauhan. Nasaba nga sa tinuod, na iyan pa ito sa amian asal muharram, iyan aban may anak, mga sa tinuod kinatauhan, iyan aban may hukuman pa ito sa amian. O pang tinayin, amban, iyan na suso, iyan pa ito muharram, ipalangkungan sa agama Islam. Dukdumain, tahinang pa ito, may anak di. Sa bang subha, mian ga kinatauhan usbaho kinatauhan magdarambua na siya bakas pa hindi taosalan na ni naan sinin suway ini ni idda ni tagalan iddahin bang idda betteng si waktu pagua in nakanak puas ni iddanin upama pa inte indendelay betteng tinimanan wa elane atawa matay in elanin betadde si panagnaan bulan matay elanin na may pimbulan in ngagad bangya ba maganda subay puwas pa inte amban panganak yan na dendelay atawa matay isap in elanin ko pinagsasumo ni panganak pa inte in nakanakin natu si ituin makadani ni bangnia ba maganda puwas sa janganak indendelay puwas sa janganak indendelay pagi ubos ni iddanin pagi idda mabetengin basta pagwa ni nakanakin yeyo ang palanggungan sa agama Islam damikyanin bang piya sa tegalanin mga iddatul wafah 4 bulan duk 10 elew 4 bulan duk 10 elew bang kanyanin ga betteng iye bang matay pa in elanin magbidda duk inahaydle bang matay in elanin in iddanin 4 bulan duk 10 elew sikabdan Allah subhanahu wa ta'ala walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhur wa ashra Nemesya matay. May kailahan din
makaambanan si azwaja ini andare yatarabbasna bi anfusihinna subay sipatin natin na palimangan daw si luma si dialeman 4 bulan dok 10,000 okay makajari para luwas malingkanin kuya tasabot pa inte yene marumeh luli li'udhr lihaja haja atau lidarura haja si waktu elaw darura si waktu miansangin yaiin bangga betting ubos niya sab indal mufarakati fil haya kaya pagsape si antara si kaelum pe kaya pama bang inandalay hinaydu in iddanen indende awe 3 bulan telu haid ye telu haid kung may pante may talak atawanin ini te may anfasakh subay telu haid sa maghilap may siya po kahain na ansin ini na ansin maanasin kuruin haid atawanin may antuhor sakabtan Allah subhanahu wa ta'ala al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru indendahin bang tinimanan o elane subay dahu gay pa inte sa amyaan ini to yan dalam idda pa iye si daleman telu quru telu haid atawanan telu tahir tuhur sa ala rajih bang si Hanabila miyaan al haid subay telu haid meki makajari yan mag-ella sa dili banggay binalik ko elane lay si deleman anulay si deleman pa inte yene iddalay sikadue aman ginisan ghayru dhati haydin siga niya gabe niya hayd ta kinatawhan ng baniye hatinan ko may al-aisa yene may dende may mag-umol na may mag-10 tahon to may 50 tahon gini pa inte paguan laha atawanan nakanak dende pe nakanak dikiriki gape paguan laha betad me 8 bulan 8 tahun awe sikaptan Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ya'isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahidn sikaptan Allah subhanahu wa ta'ala yene me siya iyan gisi haid me karendehan lay in iddaran 3 bulan ya ininin 3 bulanin dende gay haid atawanin nakanak makanak pipante bata ga pihinaid wallahi lam yahidn duk ene me siya ga hinaid ko ene pante tasabot si ano